kang tali dan nga na iwa. Ulak ka kaya. Nang kapadubahin ang kami gawin. Na inagalang, labolang, daw bikihatan, na nagkihatan na kakamudi hindi. Di matuan bisa wala kaya, uwa ka malang depon. Agam iwa kumotang, ko dyan apuhan. Kailan may iwan siya kampuan. Pajam na mga puwa kumota patir ka. Yang nga dating hanay walang, kaya nga ka. Malambe na kaya puba ke. Pura, kaya uhulay ke. Tanggap na iwa. Pasti na naman yun. Mga bro, mga bro. Muna mong grab dyan, yung hawa. Pura lang ang chili. Bebe, ano ulan? Ay, long lang siya. Rapat, badapian, robot po. Matalarap pa labangan na. Ano auro, ano po sana, magkajipaya ko auro. Oh, bayar mo ba nga lo? Lo na dyan walay mo. Dari estate po, tama. Ay, hanaw ba nga? Ubang ema, may mangyo, ano ka nga bati? Tingnan jaro para pa ko. Hai, ko demo nya lo. Munya duduk dah, tupu. Mana Tupu tinggal men, kumen. Rambut puna, ada puna, nak berikai. Lale men cik. Kaya murah. Bukan badu be abe. Ye bro. Bawang, nak fikir. Ikata diuro anak aku fikir bro, tibu amrin teh. Alah, pak gue minta bro makannya. Yang kat om nyo kena jepam tak apa bagi lelaki pak tu. Apa kan? Yang punya minta bro, be ni jauh lain. Hai ha. Hai biar tak kaya dah. Takkan lantung na iwa. Bibitnya beramah tu. Ingat gudanya. Hai. Pacaran. Hai. Kau kan? Ada anak mi yang cewek. Okey, di kampung orang pak cewek no. Kau Bang, hai, kami nggak ada pacaran, kami taruh. taruh je. Mana boleh. Kayak apa tu? Get, buang get man. Anak ni banyak, 3 Honda Raya kayak apa anak kau? Kayak apa tu? Ini bukan cewek kan? Anak ni megam cewek. Mantang kerenan. Hei, ulam, kayak apa tu? Gua hamdin teh.
apa lega cewek. Nyum nanya cewek be ani apa? Hidung ini piye no? Ala bawa yak kedai. Oh, adik ini cantik kali. Aduh. Abang ini siapa ya? Mari mata itu. Kenapa boleh? Abang ni Malaysia. Orang terkenal semua. Masa adik ni enggak kenal? Abang nama apa ya? Ni dia Aceh, masa ada orang Jepun Aceh lah. Tak gula dia. Pernah dia? Alamak, mantu ngomong apa? Dek, abang di Malaysia 80 tahun ni. Mentong buat Aceh, mentong je bata Aceh. Masa ada orang je. Oh, maknanya kamu mah. Ha, kalau kakek. Mak nak kau dah muka apa? Nak yang minang cik nak baik buat menteh.